Kei te kōrero o te wahapū o te whanganui ātara, me ngā iwi mana whenua o te whanganui ātara, e pāna ki te ahurea Māori e whakaaturi ana i roto i te whare waka. Hei tā ngā rangatira o te wahapū, ko te hiahia, kia rahi ke ake. Kei te wangawanga te kamupene o Wellington Waterfront me te haere whakamua o ngā whakaaturanga Māori mai te timatanga o te whare waka. Te kaumārua ira 5 miriona tāra te uara o tēnei whare. Ko tētahi o āna whāinga, he whakaatu atu i te ao Māori, kia kukume mai hoki te iwi whānui o te whanganui ātara. Kārea Ian Pike i hiahia ki te kōrero a kāmera mai, hoi anō ko tāna ki au i te ata nei, he whiti kōrero tēnei i Wainganui i aia me te whare waka o Pōneke, kei te whakatika e ia i naia nei. He māma nā whāinga o Ian Pike me tana tīma mō te anga whakamua o tēnei wāhi, kia tutuki pai i nā hiahia i whakaihia e rātau katoa. Ka rewatea mai te whare waka o Pōneke ki te kōrero kia mātou. Hoi anō ko tā rātau whakahoki kia Ian Pike, kua pukumahi katoa rātau me nā kaimahi ki te whakaatu atu i te ao Māori. Tū whakahihi aia ngā tata me wāna kaimahi mua rātau tutukina, me nā kōrero pai e pāna ki te whare waka nei. Ke konei tū wai ētahi hui a te iwi, ke ne pēr he rōpū kapa hakahoki ka whakanahau nei e te hunga tai mai i ngā marama tata nei. Kārea Wellington Waterfront i whakahua mai wā rātau momo whāinga mā te whare waka, hewa i te ahua nei, kāre he paku amu tō ngā manuhiri o tēnei whare. Peata Melbourne, te karere.